ijambo Imana yampaye ngo ndibatangarize, kuko wari ukeneye uwo muntu, kandi uwo muntu yaje ku bwawe, kandi araje ku bwawe muri kuno kwezi, afite misiyo kuko wari umukeneye. Mu buryo bugaragara Petero na Yohana nta kintu bari bafite, kwizera udakekeranye. Noneho bakoresha ijambo ngo turabe, nawe ngo arangize yama bashiraho umutima cyane. Noneho ndiyakekeranye amenya ati buzima burahindutse, abibo bagiye kumva ibirengeye, kandi niko byagenze. Kwizera udakekeranye. Kenshi dufise ibintu biduca intege, kenshi dufise n'ubu bamwe barava hano bahure n'ibicantege nibibabwira ngo aho wasengeye ngo n'ijambo ngo wowe uraherekeza abandi. Mwire mugenzi wawe ngo akira ijambo wizera udakekeranye. Bibiliya irambwira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 5 umurongo wa 25, hari umugore wari umaze ku musozi kanaka w'ikibazo cy'indwara imyaka 12, akeneye umuntu. Uyu mugore yari akeneye umuntu, araja ku bavuzi batandukanye, ariko ubuzima bwiwe ntibwahinduka, ibintu byiwe birahera. Yari akeneye umuntu. Bwirire mugenzi wawe ngo urakeneye umuntu. Icyo Haleluya. Imana igira neza. Turayishimiye ubwizigirwa bwayo, turayishimiye ko yabanye natwe ukwezi kwa kabiri tukagusozera. Bo barahuye n'ibigeragezo ariko kwararangiye. Imana ihabwe icubahiro. Kandi ko kwarangiye tikugaruka, hazogaruka kwa 2027. Icyo kimenye yuko nimbari byakugoye mu kwezi kwa kabiri kwarahese. Haleluya. Turi mu kwezi rero gusha kwa 3, itariki 3 z'ukwezi kwa 3. Imana ihabwe cyubahiro. Uku kwezi ni kwiza cyane, uku kwezi ni kwiza cyane. Mwiriye mugenzi wangu ni kwiza cyane cyane. Turashimiye ab'Imana yakijije kubwa pisi hariya, kubwa mpundu, kubwa wa mudamu ugiye. Turashimiye Imana kubw'undi mudamu nawe ndiyaje, kazina kiwe sinkibuka, yara maze iminsi arwaje umwana, yari muri kira yitwa Berize. Rero Imana ihabwe icubahiro. Ngire ejo barataha uno munsi. Imana yacu ni umwizigirwa, Imana izayumva gusenga. Nuhura n'ikigeragezo cyangwa ugahura n'akantu kaguhungabanya, uzosenge. Niwumva umuntu akubwiye ibintu birakuruhije mu mutwe, usenge. Haleluya. Niwumva hari ikintu kiremereye umutima wawe, usenge. Na Ezekiya, Yesaya yamuzaniye message ngo arangize, arabwira ati okay, wewe Yesaya urashikije ibyawe, genda. Arahindukira arasenga, yibutsa Imana imirimo k'iyo mpundu. Nawe yavuze atasemana cya kindi ngo kitaraba. Ibyo gasi Imana ni wowe ubivuga. Hariho abantu Imana izibwira amasezerano bakagenda gusa bakabika bagaceceka, nuzoza ubona ari akabaye nk'akazinga, yibutse. Haleluya.
ariko Imana ni nziza. Abavuga butumwa mwari kumwe bari bagiye mu Cibitoke birakomeye. Bagiye murindi vuga butumwa mu Cibitoke. Ni sawa. Bavuga butumwa bizakomeye kandi ngo ryagenze neza. Kadusome ijambo ry'Imana rero. Babazi yakoze yabimbwiye kuwa Mungu arambwira ati nzoza. Timbaba uzoza. Tinokuza gusa. Nzoza nyine nje. None ga yaje. Imana ihabwe cyubahiro. Amen. Dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Igice cya 3 murongo wa mbere tugeze ku murongo w'7. Gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 3 murongo wa mbere kugeza ku murongo w'7. Mwamuharondera turashimiye Imana. Haleluya. Pastor Atanazi yarambwiye ngo nshimira abantu baje kumushigikira ngo mwagize neza. Imana ibahezagire. Zukuri yarashimye cyane kandi arambwira ati nukuri uzobivuge mu materaniro ubashimire kuko zanejeje umutima wiwe kandi nawe ubyumva n'umugisha ukomeye. Abantu bari bahari abana biwe bararize biranga kubera uwo mukobwa wubatse. Mwumva ukuntu bari babanye neza. Niwe wareze abo bakobwa biwe bararize biranga. Rero Imana yacu ni umwizigirwa. Umwizigirwa. Urashobora kubona ngo se ngo nanje Imana yonyibuka. Mubibutswe nyine ni wewe. Uwo mukobwa rero baramurera gutyo nyuma baramusohora. Yari yaje gukora akazi bamusubiza no ku ishuri. Murabyumva aho twabonye ko byari biremereye ise yaraho ariko ise nda jambo yavuze. Urumva rero Imana yacu izi guhindura amateka. Mama. Petero na Yohana bakizi kimuga. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga. Ico saha y'icenda. Hari umuntu yamugaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina. Yama aterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza uko bukeye kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uwo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso bari kumwe na Yohana aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati ifeza n'inzahabu ntabyo mfise ariko ico mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zabyo bica birakomera. Arabaduga arahagarara atangura gutambuka. Yinjirana nabo mu rusengero atambuka yiterera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona ko atambuka ahimbaza Imana bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegerereza. Barumigwa cyane batangazwa n'ibimubayeko. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Barumigwa baratangara n'ibimubayeko. Amen. Ukwezi kwa 3 nendo kumigwa
ninde wombwira ijambo ry'ukwezi ko gutangazwa n'uhoraho. mwese murananiwe rero reka mwumve. Ukwezi kwa gatatu nimwumvirize ijambo rya kuno kwezi. Ukwezi kwari ukwezi ko kugira gute? Kwegera Imana cyane. Kwegera Imana cyane. Uku kwezi kwa gatatu rero ni ukwezi ko guhura n'umuntu wari ukeneye mu buzima bwawe. Ukwezi kwa gatatu ni ukwezi ko guhura n'umuntu wari ukeneye mu buzima bwawe. Ndasubiramo irya gatatu. Kuno kwezi kwa gatatu ni ukwezi ko guhura n'umuntu wari ukeneye mu buzima bwawe. Haleluya! Ndasubiramo, bamwe baracyari ko bafata ikaramu ntibaratora neza rezo mwumve. Kuno kwezi kwa gatatu ni ukwezi ko guhura n'umuntu wari ukeneye mu buzima bwawe. Ngira ijambo ry'ukwezi rero. Ugiye guhura n'umuntu wari ukeneye. Turindiriye mu kwa kane ijambo rigiye kwambara umubiri. Ugiye guhura n'umuntu wari ukeneye mu buzima bwawe. Haleluya! Kubera inzira z'Imana zinyuranya n'iz'abantu no gukora kwayo gutandukanye n'ukw'abantu. Kandi umuntu wese hari umuntu ukeneye ku buzima bwawe kugira ngo ubashe kugera ku cy'Imana yasezeranye. Uwo muntu niwe mugiye guhura kugira ngo uzingire ibyo Imana yakubwiye. Mumaze guhura na benshi, mumaze kuramukanya na benshi, ariko baguhejeje muri rombo, nta hantu wagiye mugahura mukicarana mukamarana amasaha n'amasaha. Wanashaka bakakubwira ngo ndagukunda, ariko kugukunda ndaho byagukuye nta naho byakujanye. Ariko ndakubwira mbwiwe na rino jambo Imana yampaye ndaritangaje muri kino gicaniro kuko ugiye guhura n'umuntu wari ukeneye wowe ku buzima bwawe. Haleluya! Uyu mugabo ntibavuga imyaka yamaze hariya, ariko abandi baraza bakamucaho, n'ububaye nk'ukogwaho akamuterera udufaranga akarengana agumaho. Ariko yari akeneye umuntu. Haleluya! Yari akeneye umuntu. Yari akeneye umuntu. Akamutwa udufaranga akaturya uwo munsi agataha, bagasubira bakarengeza. Twasomye ngo yari aremaye, bagasubira bakarengeza bakikorera bakadeposa. Kandi ngo babandi barasa n'abari bamaze ngo kubaka proje yabo, kuko utwo yaronka barasangira. Ariko ubuzima bwiwe ntibuhinduke, bukaguma ari hahandi. Haleluya! Umunsi umwe, vuga ngo umunsi umwe, ahura n'umuntu, ahura n'abagabo batandukanye n'abari bamaze gucaho. Baramubwira, barahagarara. Ubundi babandi baba basaba uzugira gutya, urahagaze sha ogiye kwakira. Bama bahagarara, bahagarika gahunda zo no barare. Abandi bagaza bahaca bagaterera udufaranga, ibo barahagarara. Petero na Yohana ngo barangize, ngo baramubwira ngo nuturabe. Bibiliya yavuze ngo abashiraho umutima cyane, agira ngo hari ikintu
gikomeye bagiye kumva, ariko cyari gihari. Ahura n'abagabo batandukanye n'abandi bima asiri bimwara bya ugiye guhura n'umuntu ugiye kumukura igihe uwo mugiye guhura mumbwira uri iruhande rwawe ngo kuno kwezi urahura n'umuntu wari mu buzima bwawe. ya ngo baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo, kuko umutima we wari ku ifeza n'izahabu, ariko bagerekaho ijambo ngo ariko hari icyo dufise. Atukuzwa boingela zova, icyo bari bafite nicyo uriya muntu yari akeneye mu buzima bwiwe kugira ngo buhinduke. Icyo Petero na Yohana bari bafite nicyo uriya muntu yari akeneye. Ugiye guhura n'uwo muntu, ndagutangarije ugiye guhura n'uwo muntu kuno kwezi kwa gatatu, ugiye guhura nawe. Murahura, mbwira mugenzi wawe ngo murahura, mubwire ngo murahura muri kuno kwezi, murahura. Ijambo riteye ubwoba, ijambo riraremereye. Ako kanya umuntu bari bamaze kumumenya muri ako gace. Ako kanya ako kanya ijambo rirambara umubiri. Burya ntubona hari igihe abantu bibaza ngo se ngo none ngo uko ngo riramara inkorera hawo. Babwire mwizere kuwa Mungu muri cya gitaramo hariho umuntu wanyandikiye ejo, reka ahubwo namuvuze Pasiteri Atanasi. Yari afite ikibazo amaze igihe yasengera inyishu itaraza muri za haleluya zamaze ridura ikibazo. Yavuye harya igisubiza gifite harya. Ijambo rirambara umubiri. None abantu bamaze kwiyakira mu bikomeri n'ibindi, bama biyakira ngo nuko nyine, ngo nuko nyine. N'uyu nawe yageze avuga ati mpe gutahana akantu, ariko ahura n'abantu yari akeneye. Kandi aho umutima we wari uri kwari ku ifeza, ariko ifeza ntizari zaramuhesheje gutambuka, baguma batewe. Hari ibyo wari umaze igihe utishoboza, ugiye gushobora mu izina rya Yesu. bahagere baravuga ngo icyo dufite nicyo tugira tuguhe. Nanje niri jambo Imana yampaye ngo ndibatangarize, kuko wari ukeneye uwo muntu, kandi uwo muntu yaje ku bwawe, kandi araje ku bwawe muri kuno kwezi. Afite misiyo kuko wari umukeneye. Imana ihabwe cyubahiro. Ndio uzi yuko uhura n'umuntu ubunyine ega ijambo rigiye kwambara umubiri ubunyine, amateka yawe akamahinduka. Ngo kandi uriya ngo twahora dutaramana muri Karumeli, ngo kandi uriya twahora dusengana, ngo ngenda namuzi ngo ni wabo, ngo bari bakenye cyane. Ibyo bizovugwa, ariko uwo muntu yaje. Baravuga ngo icyo dufise
tugira tukiguhe mu izina rya Yesu Kristo. Va hasi utambuke, kuko wahuye na benshi ariko ntiwigeze utambuka. Twebwe twahageze, icyo dufise, gift dufite, kado dufite, turayiguhaye. Haleluya! Uyu muntu yarakeneye guhura na Petero na Yohana, nubwo hari abandi bahaciye, kubera kuhagera kwabo ubuzima bw'iwe buba burahindutse. Abari bamuzi ngo baramubonye yayiterera mu rusengero ahimbaza Imana, twasomye ngo bagira gute? Barumigwa, baratangara. Nibimubaye bagiye kumigwa ku Imana igihe gukora ku buzima bwawe. Atukuzwe boinga zala mwekaya songa la limwanda la verga, waweza tu maneno la uzima libadilishe yote, hata wewe hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Amini wewe, nitaamini. Bado wewe, bado nitaamini. Ulichosema nami, ulichosema nami, bado wewe, bado nitaamini. Amini wewe, nitaamini. Bado wewe, bado nitaamini. Ulichosema wewe, ulichosema nami, Pima, sema mwanda la gre zalini mwanda la variga. Ijambo rigiye kwambara umubiri mu izina rya Yesu. Ndabatangarije rigiye kwambara umubiri mu izina rya Yesu. Wari umaze igihe ku musozi kanaka, ariko uhuye n'uwo muntu ubuzima burahindutse. Imana ihabwa icyubahiro. Hariho utuntu duke ngiye kubabwira, ariko Mana ndagushimiye. nyamara naje byarangoye kwiyumvisa ko nkwiriye gushima, ariko nyuma za gutegereza nsanga biriho byinshi bigatuma nshima. Biriho byinshi biracyariho bigatuma tuzimera Imana dore nubwo twaba tunyura muri geragezo, ntibizatuma dushima. Nimuze turundi tuzajyane tumuhotire birangiye, ibibazo maze bibaza ubibwira, ubwo n'ibiti bisubizo. Babazi ngo byakomeye. Noneho hariho ibintu bidusaba kugira ngo duhure n'uwo muntu, duhure n'iyo connection, duhure ariko Imana ni igitangaza no kuri Imana. Hari icyo bidusaba, hari icyo binsaba, hari icyo bigusaba. Ikintu cya mbere ni uguhagarara ku irembo ryiza. Iryo rembo ryitwa ryiza naha. Hano turi ku gicaniro, turi ku irembo ryitwa ryiza. Haleluya! Naha no kuba mu kibanza nk'iki, kuba ku irembo ryitwa ryiza. Ryiza gute? Hari mu nzira ija kuri urwo rusengero. Bano uyu muntu bari baramenya ahantu bamushira. Nawe kugira ngo uhure n'iyo connection no kuza ku birenge bya Yesu, ku gicaniro, ku gicaniro. Uyu muntu yamenya ahantu akwiriye gutegereza umuntu ukenewe ku buzima bwiwe. Tasava hari umuntu ukenewe ku buzima bwawe.
biragusaba kurindira cyangwa kuri gutegereza uri mu kibanza nk'iki. Hari igihe tuja kurindirira kuri kiyosike Sangwe, hari igihe tuja hariya kuri kiyosike yo muri ville. Aho niho hari ngala zalaver. Ariko dore ngiki kibanza uyu muntu yamenya ahandi ategereza. Iyo uri hano Imana irakuremera connection, irakuzanira umuntu wari ukeneye ku buzima bwawe. Iyo uri hano arakurondera, si we umurondera. Ariko iyo ugiye hariya guhagarara hariya, hari umuntu twigeze guhura muri ville ngo kararebe ko hari umuntu ngo bomenyana wavuye imuhira uku gusa akaza agenda areba inyenyeri kurazireba sari zubona aya masaha ngo byabaye nabi ngo imbabura yamanitswe wayobe wahantu ni ku mavi ku biti vi hasi. Uwo muntu uramukeneye. Mbwirire mugenzi wangu uramukeneye. Uwo muntu uramukeneye, uramukeneye. Uramukeneye. Kandi nubwo mwoba mwitirana agenda arondera wewe. Iyo wahagaze mu kibanza gikenewe, mu kibanza cyiza, hano hano, iyo utegerereje hano ukavuga ngo nkeneye uwo muntu ndi hano ariko Mana we nukuri ningo gukoza ngwari kuzaho nakurondereye aho ngaho uramukeneye. Abantu barahuye kabisa, murahuye. Wire mugenzi wangu ndakwifurije guhura nawe guhera uyu mugoroba muhure, guhera uyu mugoroba muhure. Ndio. La sommaire de la veille. Ndio. Bima, ta veille. Ntuzakomeye. Icya kabiri. Nukumva amakuru y'ahantu ukwiriye kurindirira. Uyu muntu yarazi yuko ku rusengero habaho ibintu byiza. Noneho aravuga ati noje mu kindi kibanza abantu umutima w'impuhwe n'iki n'urukundo, amenya ati kugira ngo ibintu bicemo ahinjira mu rusengero na hantu yari yarumvise amakuru yuko bagira neza. Hariho ikibanza wumva ati hariho amakuru. Yari yumvise amakuru meza amubwira ati hariho ahantu ukwiriye gutegerereza. Imana ihabwe icyubahiro. Soma Mariko 10 umurongo wa 47. Hari igihe tuja twumva ibindi, tukumva ibyo bya Irani n'ahandi, ariko twebwe no kumva yuko Yesu wacu agira neza. Tangirwa n'ibihe kuko ni ubikontorora byose. Soma. Yumvise ko ari Yesu Munyanazareti. Yumvise Ego. Bavuze yumvise. Agira gute? Atangura gutakamba ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Ushaka rekeraho. Yumvise ko ari Yesu Munyanazareti. Hariho abandi bariko bahaca bakarengana, ariko yumvise ko ari Yesu. Mbwirira mugenzi wawe ngo nuzoza umenya amakuru yuko Yesu yagira neza, nawe hamagara. Niwumva yuko Yesu wari uwo yibutse mu kibazo kanaka, nawe muhamagare.
yari yumvise amakuru. Bartolomayo atangura guhamagara. Imana ihabwe icyubahiro. Kumva amakuru. Uyu muntu yari afise amakuru yuko ku irembo ryitwa ryiza ry'urusengero hari abantu bagira neza. Ntibamujanye mu nzira iyo ari yo yose, bamujanye ku irembo, kuko abantu bagiye gusenga baba bafise umutima w'urukundo, baba bafise umutima w'impuhwe, baba bafite umutima wo kwiyumviranaho. Yamenye ahantu ategerereza, ariko yumvise iki? Amakuru. Natwe dufise amakuru hano yuko Yesu agira neza. Ayo makuru turayafite, kandi karagira neza, kandi agiye kugira neza, kandi agiye kugira neza. Miruri Rwanda yawe ngo kandi agiye kugira neza. Yagize neza, agiye kugira neza, agiye kugira neza. Niki watanze mwana Adamu, cyatumye urindwa bigeza aha. Menya ko ari n'uwagiriwe niki watanze Adamu, cyatumye urindwa bigeza aho. Menya ko ari n'uwagiriwe nawe uzushima umwami. Hallelujah. Amen. Icya gatatu, ni ukwizera udakekeranya. Noneho uyu muntu ba Petero baramubwiye ngo nutura. Ese kuraba noneho yabareba, bumva guko bageza bagenda nuko baba bameze, ntibaboneka yuko ari abatunzi. Petero ubundi muzi ko yari umurobyi. Muzi abarobyi ukuntu bazabambara? Yari umurobyi mu buryo bugaragara. Nta kintu cyatuma nimbe bakanye ukibazimirize bataja kuvuga ngo ntiryaryinjira ngo kubera ubukanye. Arabo nandeba nyine urumva nonega aka ryinjire mu buryo bugaragara. Petero na Yohana nta kintu bari bafite. Kwizera udakekeranya. No bakoresha ijambo ngo turaba. Nawe ngo arangize yama bashiraho umutima cyane. Nono ndiyakekeranya. Amenya ati buzima burahindutse, bibo bagiye kumva ibirengeye. Kandi niko byagenze. Kwizera udakekeranya. Kenshi dufise ibintu biduca intege. Kenshi dufise n'ubu bamwe barava hano bahure n'ibicantege nibibabwira ngo aho wasengeye ngo n'ijambo ngo wowe uraherekeza abandi. Wire mugenzi wawe ngo akira ijambo wizera udakekeranya. Akira ijambo wizera udakekeranya. Udakekeranya. Utareba uburemere bw'ikintu cyari imbere yawe. Utawibaza ngo ase ninde turi buhure. Wawe ndumu. Ashobora kuba ari umuhindi, ashobora kuba ari umunyamerika, ashobora kuba ari umwarabu, ashobora kuba ari umurusiya, ibyo wewe ashobora kuba ari umurundi. Uramukeneye. Udakekera. Mwira mugenzi wawe ngo ntukekeranye. Icoko kiraduheza mu makorosi bigatuma ubuzima bwacu budahinduka. Kubera yuko uvuga ngo mbega nta nagacu mbona, ntibikenewe agacu. Rirambara umubiri. Irindi rikeneye agacu rirambara umubiri. Mu izina rya Yesu Kristo rirambara umubiri ku buzima bwawe.
sava icyakane kirasa n'igifatanye n'ico no kwizera ijambo ubwiwe n'umukozi w'Imana. No kwizera ijambo ubwiwe n'umukozi w'Imana. Ndio. Hana yahuye nande na Eli hariya mu gitabo cya Samuel. Yahuye na Eli. Eli ntiyamukoze kunda. Hari aho mu bisoma. Eli yamubwiye iki? Yamubwiye ijambo. Haleluya! Haleluya! Jewe ngo ndababwira iki? Ijambo. Ko ndababwira imigani y'abakecuru? Ko ndababwira ijambo. Hana nyuma y'igihe kirekire nta mwana, nta Samweli, ari ku musozi kugeza naho n'umuntu wari kumuremesha, wari kumuha ibyizigiro nawe amuca intege. Dore cya kigore kandi cyama cyaborewe kiguma kiza hano nta gahunda gifite, kuko ngo yari afite umubabaro kugeza aho atagisohora ijwi. Murumva yuko uyu mudamu utari gusohora ijwi yuko abana bari bamerewe nabi. Kuriyaga abana bari kugeza aho kaguma kaza ati mama turavuga. Birababaje umwana kukuganiriza ukananirwa kumwishura. Hana nawe kubera umubabaro ntibyari bigikunda yuko asohora ijwi. Burya hariho ibindi abantu bakira ngo ibindi bizoba bigikunze. Ndakuzaniye ijambo nta na kimwe kidakunda, nta na kimwe munsi y'izuba kidakunda. Ibindi barakubeshe. Yakiri Eli ndakindi yamubwiye nyuma maze Hana aramwibwira gato, sinaborewe, ndi umugore w'umunyangeso nziza, sindi ikigore kiraho nta gahunda, ndi umugore w'unyangamugayo, ko ndasuka amajojwa yanjye imbere y'Uhoraho. Eli aramubwira ngo genda Imana iguha ico wayisabye, Imana iguhangaza. Bibiri ivuga gute? Ngo uwo mwanya kwiraburanirwa kumuvako. None kwamuvuye kubera iki? Ijambo. Haleluya! Iyo wakiriye ijambo ukaryizera riragukorera. Haleluya! Iyo wakiriye ijambo riragukorera. Iri jambo rigiye kwambara umubiri mu izina ryaje. Ngo uyu musozi nukuri ngo umaze w'igihe birarangiye. Imana iguhuje n'umuntu wari ukenewe agukuyaho. Haleluya! Imana yamuzanye. Imana yamuteguye. Avuga ngo ndahanu. Imana yamuteguye. Amina, amina, amina. Imana yamuteguye kubwa. Haleluya! Oh. Amarira ya Yohana we, ya Yohana aiwe yabonye igisubizo gikwiriye. Marira ya Yohana, amarira ya Yohana we, ya Yohana yabonye igisubizo gikwiriye. Marira ya Yohana we, amarira ya Yohana, ya Yohana yabonye
marayika we umwami Yesu byose yarabishoboye ibyo nariyo tubenga bamanekera Yesu amaboko. Subira umumbwirire ngo kwizera ijambo bwiwe n'umukozi w'Imana. Kwizera ijambo bwiwe n'umukozi w'Imana. Tekereza ko arinde uwahobeye umujinya w'Imana abikuze abikorera twe banyabyaha. Tekereza ko arinde uwahobeye umujinya w'Imana abikuze abikorera twe banyabyaha. Icyambisi ikamumenya ikizera isinane maze umucyo ugatwara isi. Mbega amahoro yakuzura isi. Umwami Yesu ategetse, umwami Yesu ategetse, Yesu ategetse, umwami Yesu, umwami Yesu ategetse, umwami Yesu ategetse, umwami we, umwami Yesu ategetse. Kwizera ijambo ubwiwe n'umukozi w'Imana. Bibiliya irambwira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 5 umurongo wa 25, hari umugore wari umaze ku musozi kanaka w'ikibazo cy'indwara imyaka 12 akeneye umuntu. Uyu mugore yari akeneye umuntu, araja ku bavuzi batandukanye ariko ubuzima bwiwe ntibwahinduka, ibintu byiwe birahera. Yari akeneye umuntu. Bwirire mugenzi wawe ngo urakeneye umuntu. Yari akeneye umuntu. Bondelezave Yesu ahageze. Uyu mugore ngo yari yumvise amakuru ya Yesu, aravuga ati ko nanyumva amakuru ya Yesu, yumva yuko ubuzima bwiwe bwohinduka bahuye na Yesu. Kandi ngo umutima uramubwira ngo nubwo mutoramukanye ugakora ku buyonga bw'impuzu ziwe gusa ubuzima bwawe bwohinduka. Haleluya! Somere de la veille. Kwizera ijambo ubwiwe n'umukozi w'Imana. Subira umumbwirire ngo izere ijambo. Izere ijambo. Ijambo rirambara umubiri. Ikibazo twamaze kurimenyera, twamaze kumenyera ijambo. Ngo none buriya ngukongwa ngo aransengeye, none tubwiye ngo we wakibazo riduka, hari ikindi titwike baguraga. Imana ihabwa icubahiro. Kwizera ijambo. Amina, amina, amina. Ipfa kuba ariyo yabivuze, ihora ariyo kwizerwa, ishobora kwivuguruza n'ukuri ishiza. Niba hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, hagarara ku musozi w'ukuri ishiza.
gusenga ibindi zobibabwira. Tugiye gusenga ariko urahura n'umuntu wari ukeneye mu buzima bwawe. Muve hasi dusenge. Urahura n'umuntu wari ukeneye mu buzima bwawe. Urahura n'umuntu wari ukeneye mu buzima bwawe. Ndiyo. Nima savakaya. Genda usenge wongera usenge, tandukanye gusenga kwawe, kuko ariho azagukiriza Satani ingabo nyinshi z'ubwoko bwawe. Nimba ushaka kugira ubwiza, ukeneye icyubahiro, none agende abishakishe gukora ibyiza udacogora. Sibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo bambare mu mutima w'ibizaza abakunda. Namugende uhumurize abakomeretse, ubabwire Reka umuntu wese asenge uhamagaza uwo muntu, kuko kuno kwezi murahura nawe. Data mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe ni ukuri Mana. Dalela zomere dela Mana yanje, ijambo ryawe ni ukuri Mana. uririmbye yaravuze ngo urisa n'ukuteye. Ijambo ryawe ni ukuri, rirambara umubiri. ijambo ryawe ni ireme. Muri aya masaha ongera zobere senga, hamagaza uwo muntu uramukeneye, murahura nawe muri izina rya Yesu. Ngwino papa, turamuhamagaje aho hari, turamuhamagaje aho hari, umuntu ukenewe ku buzima buhinduke. Ndaguhamagaje mu izina rya Yesu, ndaguhamagaje mu izina rya Yesu, ndaguhamagaye mu izina rya Yesu, ndaguhamagaye mu izina rya Yesu. Niwumva ijwi ry'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya! Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'Imana, gukomera kw'Imana mu izina rya mu izina rya Yesu. Wino mu izina rya Yesu, 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 izina rya Yesu. Haleluya Kristo, wino mu izina rya Yesu. Haleluya Kristo, wino mu izina rya Yesu. Uyu muntu turamuhamagaje, uyu muntu turamuhamagaje, uyu muntu turamuhamagaje, uyu muntu turamuhamagaje. Nyeguruka, 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 nokuri kw'Imana. Soveka, l'angre des aveux, l'angre des aveux. Ndagushimiye mwa yuko arabatanguye guhura nawe. Ndagushimiye mwa kuko ijambo ryamusubi la Ndagukeneye mu izina rya Yesu, ndagukeneye mu izina rya Yesu, ndagukeneye mu izina rya Yesu, ndagushimiye mwa mu izina rya Yesu. ijambo ryambara umubiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Wera zino tariki zitatu, wera zino tariki zitatu. Ola rede zabe, kuraho indambamyi zari imbere yawe, kuraho indambamyi zari imbere yawe. Bituma uwo muntu ataza. Kuraho indambamyi, kuraho burokaje, kuraho burokaje.
araje umuntu ukenewe ubuzima bwanjye ubuzima bw'umwe wese turakubuye turakubuye mu izina rya Yesu turakubuye mu izina rya Yesu Provenization de qualité. Urakoze mana yacu. Biba akela soda. Akira ino mwanya wo kwakira. Solongo ya Provenization de qualité. Subira muri iri sengesho ti mwami Yesu. Mwami Yesu, ndagushimiye. Kumpaye ijambo. Rya kuno kwezi. Kwa gatatu. Yuko ari ukwezi ko guhura n'umuntu nari nkeneye mu buzima bwanje. Ndagushimiye kukuyeho intambara intambamyi zose zirahavuye. Ndakiriye uyu muntu w'akamaro ku buzima bwanje. Ndamwakiriye kuko uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urishitse rino jambo warimpaye nanje naryakiriye kandi ndaryizeye ko rigiye kunkorera aho nari maze igihe kirekire birahindutse kuva ino tariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatatu birahindutse kuva iyi saha y'uyu mugoroba birahindutse ijambo rirambara umubiri Satani ndagutangarije n'ingabo zawe zose nta bubasha ufite nta mugabane nta n'urwibutso ufite mu byanje mu izina rya Yesu wewe wantebeje ku musozi kanaka bizahindutse ndagusezereye bayi genda uko nahuye n'ijambo kandi rinzaniye umuntu nari nkeneye mu buzima bwanje kuva ubu nyine ubuzima bwanje burahindutse mu izina rya Yesu urakoze Yesu tumukomera amashi. Ndio iri jambo ni bombe atomike neza. Imana ibaha umugisha. Imana ibiteho. Uwo muntu murahuye. Yesu abagirire neza.